Nakadaw ke jimpur kenyang jimpang ke vet khat kendai. Kabala pelong ru ya ke sarkar ban pensange ya ke jinglom pajba ni kino ki program baya bun briu. Hakaba na keleng ki parish bo pher kila panyaj no dakiwe Khlad kilinti hakaban Pyndep ya ki program ke balang. Kabah hakmat menta kedai ke All Souls Day. Badang hakituyo baladep na keleng ke Parish Pastoral Council laidum khra. Kelapun benar bon sya ya ki Riewngeit ban pengkhoi ban bu sentiu hakilom nadu ka khatsau Tarik benai Oktober hadu ka Tarik benai November. Bad haka Tarik tang kiling do bad kinong irap kindon hakaban kerku ya kilom ki balong baro san pangon. Hagini sngi kumjut ta sngi la saki ya ki pai Riewngeit ki blalaj bantang ya ki momiti bad bu sentiu hakilom jagi bai bathon. Kenang makinem ya to haka Tarik. Bad kenla ban beteng biang hadian ka Tarik. Bad nak keleng kapa bekhoi lapun benar bau neu benai unlong kerpang bangin dwai nak benta Mynsiem bala Khlad no bro shi benai.